radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM ku 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura i Kisoro, naho ku rubuga rwa interineti ni wa3.radio.voa.com mugasanga ibiganiro byacu byose, mutibagiwe n'imbuga mpuzambaga zacu za Facebook, X, Instagram na YouTube kuri VOA Radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Epfo barasaba leta kuburanisha abasirikare bakekwaho kwica abaturage 8, abandi barakomereka ahitwa Numbi. Habayeho akavuyo hagati y'abazalendo n'abasoda ba guverinoma FARDC bakugeraho bararasana, haza kugira abaturage bagwa muri mirwano. Sengiyumva Ismail ni umuyobozi w'ibitaro byaho muri Numbi. Kenya yemeye ko ingabo zayo ziri muri Haiti zishobora kongerwa manda zigahabwa ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. Umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko yaretse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe muri icyo gihugu mu mwaka 2026. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko ateye impungenge n'ibitero ngabo za RSF zigaba mu mujyi wa Al-Fashir muri Sudani. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu mpera z'icyumweru yatangaje ko yaretse kwiyamamariza umwanya wa perezida mu matora ateganijwe muri Uganda mwaka 2026. General Muhoozi Kainerugaba yasabye abari bamushyigikiye ko ahubwo bashyigikira se akongera kwiyamamariza kuyobora Uganda. Perezida Yoweri Museveni maze imyaka 38 ku butegetsi ategerejwe kuzongera kwiyamamaza kuba perezida nubwo ubwe atarabyemeza. Abinyujije ku rubuga rwa X, General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ashyigikiye byimazeyo Perezida Museveni mu matora ataha. Aramutse yongeye kwiyamamaza, Perezida Museveni yaba agiye kuyobora manda ya 7. General Muhoozi Kainerugaba muri iki gihe uri ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akekwa kuba ari uzasimbura se ku butegetsi. Azwiho amagambo adakunze kuvugwaho rumwe. Mu mwaka 2022 Perezida Museveni yasabye imbabazi igihugu cya Kenya nyuma y'uko uyu muhungu we yanditse ku rubuga rwa Twitter icyo gihe ko ashobora kugaba ibitero kuri icyo gihugu baturanye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda banenga Museveni kuba ashaka kugarura ibyo babona nk'ingoma ya cyami, ariko we arabihakana. Uyu mukambwe w'imyaka 80 yafashe ubutegetsi mu 1986 amaze guhindura itegeko nshinga inshuro 2 agamije kwiyongerera igihe ku butegetsi. Abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe harimo Robert Kyagulanyi wahoze ari umuririmbyi uzwi nka Bobi Wine bamurega gukoresha inzego z'umutekano z'igihugu gukandamiza abatavuga rumwe nawe, ariko Museveni arabihakana. Washington, ijwi ry'Amerika. Perezida William Ruto wa Kenya yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zagiye gufasha gucunga umutekano muri Haiti zahinduka iz'umuryango w'abibumbye. Ruto yari muri Haiti mu mpera z'iki cyumweru kureba aho ingabo yohereje gufasha kurwanya imitwe y'amabandi ahungabanya umutekano zigejeje ubwo butumwa. Umuryango w'abibumbye wemeye ko zizamara amezi 12 muri ubwo butumwa, ziteganyijwe kuzaba zashoje mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Mu ntangiriro z'uku kwezi, inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi y'umuryango w'abibumbye yari yatangiye kuganira ku buryo izi ngabo zakongererwa igihe, ariko noneho zigahabwa ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubahiriza amahoro muri iki gihugu. Mu ruzinduko Perezida Ruto yagiriye muri Haiti yatangaje ko biramutse byemejwe n'inama ya ONU ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi, Kenya nta kibazo yaba ifiteho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Equateur nibyo byakoze inyandiko nyigo yo kongerera igihe ingabo za Kenya ziri muri Haiti no kuba zahindurirwa noneho zigahabwa ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye. Inama ishinzwe amahoro ku isi izatorera uyu mwanzuro itariki 30 z'uku kwezi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko hatewe impungenge n'amakuru yerekeye ibitero bikomeye ingabo z'umutwe wa Rapid Support Forces zigometse ku butegetsi muri Sudani zirimo kugaba ku mujyi wa Al-Fashir wo muri icyo gihugu.
umuvugizi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko umunyamabanga mukuru Antonio Guterres yasabye ko umugaba mukuru w'abarwanyi ba RSF yahita ahagarika intambara vuba. Guterres avuga ko biramutse bikomeje uko bimeze, akarere ka Darfur mu burengerazuba bw'igihugu kose gashobora gukwiramo intambara. Umujyanama mu by'umutekano w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jake Sullivan yatangaje ko ikibazo cy'intambara muri Sudani kiri ku rutonde rw'ibyo Perezida Joe Biden azaganira na Perezida wa Emirates Zunze z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nibahura kuri uyu wa mbere. Sudani na Emirates Zunze z'Abarabu bavuganye nabi mu nama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi y'umuryango w'abibumbye. Leta ya Sudani ishinja Emirates Zunze z'Abarabu gushyigikira abarwanyi ba RSF. Umwanzuro wafashwe n'inama mu kwezi kwa gatandatu wategeka ko ingabo za RSF zikura ibirindiro byazo hafi y'umujyi wa Al-Fashir utuwe n'abagera kuri 1,800,000. Umuryango w'abibumbye ugereranya ko ahagana mu mwaka w'2000 kuzamura abantu bagera ku 300,000 bishwe n'abarwanyi b'abajanjawid mu ntara ya Darfur. Aba bajanjawid nibo baje kurema umutwe wa RSF wigometse kuri leta kuva mu mwaka ushize. Bamwe mu bategetsi bo muri Sudani barashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kubera ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu bakekwaho. Muri Iran, ikirombe gicukurwa mu nyiramugengeri ikoreshwa nk'isoko itanga ingufu cyaturitse gihitana abantu 33, abandi 17 barakomereka. Iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu, ni imwe mu zikomeye ibaye mu birombe byo muri iki gihugu. Kugeza ubu hari ababuriwe irengero bagishakishwa. Yabaye mu kirombe cy'ahitwa Tabas mu birometero 540 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Tehran. Kuri iki cyumweru, bamwe mu bacukura muri ibyo birombe n'abandi bunamiye imiryango yabo n'inshuti bari bakoze imirongo iruhande rw'imodoka bifashisha muri ibyo birombe zari zitwaye imirambo ya bagenzi babo. Yari yuzuyeho umukungugu wa nyiramugengeri. Abantu bagera kuri 70 nibo bari muri icyo kirombe igihe cyaturikaga. Televiziyo ya leta muri icyo gihugu yatangaje ko abantu 17 bashobora kuba baheze muri icyo kirombe muri metero 200 z'ubujyakuzimu baba bakiriho. Gusa iyi mibare yagumye guhindagurika, abandi bavuga ko umubare w'abapfuye ari wo munini. Inzego z'ubutegetsi ziravuga ko icyo kirombe cyaturikijwe na gaz metane ikunze kuhagaragara. Amabwiriza agenga uburyo bwo kurinda abakora muri ibyo birombe ategeka ko habaho uburyo bw'imiyoboro yinjiza umwuka mu kirombe n'ayandi mabwiriza anyuranye yo kurengera abakozi, ariko ntibyamenyekanye niba yo yose yari yubahirijwe muri iki kirombe. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. mu no kuri wa radio yacu voa.com mukurikire y'amakuru n'ibindi biganiro byacu binyuranye ku mbuga zacu mpuzambaga Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu karere k'ibiyaga bigari duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo basaba ko leta yashyikiriza ubutabera abasirikare bayo bavugwaho uruhare mu rupfu rw'abantu 4 bishwe barashwe, abandi 8 bakomerekera intumbi mu mpera z'icyumweru. Vedaste Ngabo nibyo tubwira. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe umukono n'umuyobozi wa societe civile muri Kalehe, Delphin Bilimbi, ashinja abasirikare ba FARDC bari basanzwe mu mutwe udasanzwe bakunze kwita Satani ko ari bo bisha abo bantu. Ubwo abo basirikare bari bimiwe Kibumba, Kalungu berekeza Kavumu, Lumbishi. Mu gihe abasirikare ba FARDC bagenda banyuze muri centre ya Numbi iri muri groupement ya Buzi muri sheferi ya Buhavu, barasa amasasu menshi. Ibyo bikaba byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Hapfuye abantu 4, 8 barakomereka. Ubu bari mu bitaro bikuru bya Numbi. Gusa ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Numbi ahari kuvurirwa izi nkomeri bwabwijwe rya Amerika ko abo bantu bishwe, abandi bakomerekera mu bushambirane bwa FARDC na Wazalendo ahitwa Numbi yo muri teritwari ya Kalehe intara Kivu y'Epfo. Nsengiyumva Ismael
ni umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Numbi. Ni ukuvuga ngo mu ijoro ry'ejo habayeho akavuyo hagati y'abazanendo n'abasoda ba guverinoma FARDC, bararasana haza kugira abaturage bagwa muri mirwano, hapfuyemo umupira umwe n'abasari babiri, abo nibo twabashije kwakira ku bitaro byacu by'Inumbi. Ikindi kitadushimishije nk'abakora mu bitaro ni uko hari amasasu yaguye mu bitaro. Korerimana Janvier ni impunzi yavuye mu ntara y'Kivu ya ruguru ahungira intambara ya M23 muri teritwari ya Calais, avuga yuko barajwe inshinga n'umutekano muke uri muri teritwari bahungiyemo. Umutekano mukeya guri Karehe n'abantu bari kuja baricwa n'abandi ukumva bari kubanyuza bakandi umenye yo babajanye, mbega ino ari umutekano mukeya cyane, nda mutekano mbese uriyo. Hari uwo n'umubyeyi batwikiye mu Kiveyera hano ho turi ahiramo kumwe n'umwana we. Hari abagiye mu mirima babafatira ku ngufu, ubwo babajanye no mu bitaro barabasuzuma aravuga ngo nda n'imiti iriho yo kubahereza. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uyu mutwe w'ingabo ndetse na wazalendo, telefone zabo ngendanwa ntizanyuramo. Gusa umuyobozi wa teritwari ya Calais Thomas Bakenga yabwijwe rya Amerika ko hari abantu bishwe, abandi bakomeretswa n'abasirikare bari bavuye Inumbi. Kwa sasa tunataka kufanya uchunguzi kwa jana kwengali tukwa tumepata. Kuri none turashaka gukora amatohoza. Ejo twabonye amakuru y'abantu 4 bishwe, abandi 9 bakomerekera Inumbi. Byatewe n'abasirikare bari bimuweho bakoreraga. Ico dusaba nuko baburanisha ababicanyi imbere y'abaturage. Aba basirikare bari babarizwa mu mutwe udasanzwe witwa Satani. Mu byumweru bishize abagize societe civile muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara y'Kivu ya ruguru bashimiye ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwimuriye mu ntara y'Kivu y'epfo abo basirikare kuko batezaga akavuyo karimo kwica abaturage ndetse no kubasahura ibyabo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Noneho tugiye muri Tanzania, impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu zitewe impungenge n'uko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyakwambuka mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Umunyamakuru James Joven nibyo atubwira. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika zemeza ko leta ya Tanzania n'amashirahamwe ajejwe ubuvuzi atabikoresho byo kwikingira iyo ndwara, inyigisho cibure inkingo ziratangwa mu nkambi gushika n'ubu, mu gihe icyo cyorezo gikomeje gukwirakwira mu makungu. Mu gihe iyo ndwara ivugwa cyane mu bihugu bibanyi harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yegereye cyane intara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania n'andi mashirahamwe gukingira impunzi bikwiye mu gihe iyo ndwara itarahashika. Ico kiza c'ingwara y'ubushita kiramaze iminsi kivugwa yuko ico kiza kihari, gisanzwe kihari mu bihugu bitandukanye. Kirateye ubwoba, ni kiza kweri bibonekana yuko giteye ubwoba kweri, kuko uravye ukuntu ibimenyetso vyaco n'ukuntu gifata kirateye ubwoba cyane gose. Uciye ugerageza kuraba n'ukuntu dusanzwe tuhabaye ngaha mu nkambi, turi abantu benshi, hamwe ho bariho n'urucanco kweri borudufasha cyangwa ukundi kuntu twokwikingira kugira ngo ico kiza tukigwanye hakiri kare kitarinjira ngaha mu nkambi. Uko iyo ngwara y'ubushita bw'inkende turabona yuko yoza gusinzikaza amagara y'abantu ngaha mu nkambi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yegeranye n'intara ya Kigoma, gutyo hari uruja n'uruza runini rw'abacuruzi, impunzi, abimukira n'abaja mu bindi bihugu. Gutyo impungenge ni nyinshi mu banyagihugu no mu makambi y'impunzi Nduta na Nyarugusu. Ku bw'izo mpamvu basaba leta ya Tanzania co kimwe na ASER kubaha inyigisho kugira bamenye uko iyo ndwara yanduza nuko bokwirinda mu gihe iyo ndwara y'ubushita bw'inkende itarashika mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Dufise ubwoba ko hari ingwara yateye yitwa ngo ubushita bw'inkende. Turasaba rero nka UN na leta ya Tanzania na mu yandi mashira hamwe ajejwe ubuvuzi ko mwoduha inyigisho z'ingene twoyikingira iyo ngwara itarashika ngaha mu nkambi y'Induta ndetse no mu zindi nkambi zose, mukabahereza inyigisho ku buryo nubwo yoshika nko mu nkambi kubera ko haba hakoraniye abantu benshi tumenye ingene tuzoyikingira mu gihe yoshika. Murakoze. Mu mwaka ushize leta ya Tanzania yaragabanije ku rugero runini imfashanyo yahora ironsa impunzi harimwo ibijyanye n'ubuvuzi, ari nayo mpamvu impunzi zifite impungenge n'amakenga menshi mu gihe iyo ndwara itera ikwirakwira hose mu makungu.
umuyobozi mukuru wa komine Kibondo ariyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya Nduta Agre Magwaza yemeza ko mu ndwi ishize habonetse abantu babiri baboneka ko bafise ibimenyetso cibure barwaye mpox. Gusa ibipimo vya muganga ku ivuriro rikuru komine Kibondo basanze ari izindi ndwara zisanzwe. Mpox ni indwara ihangayikishije amakungu muri iki gihe. Aha iwacu ntirahashika, gusa mu ndwi ishize hari abantu babiri babonetse nk'abafise ibimenyetso by'iyo ndwara. Mu bipimo vya muganga twasanze atariyo, gusa twafashe ingamba zo kwikingira iyo ndwara mu gihe twegeranye n'ibihugu bivurirwamwo cyane iyo ndwara, kandi murabona ko twegeranye n'inkambi z'impunzi zibarizwamwo abantu benshi. Ari nayo mpamvu duteganya kwiga cyane mu bijyanye n'iyo ndwara kugira twikingire bikwiye. Indwara y'ubushitsa bw'inkende yatangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikwira mu bihugu bituranye nayo n'ahandi muri Afurika, ariko naho amakenga ari menshi umugera ntoravugwa mu gihugu ca Tanzania. Kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Tugaruke mu Rwanda. Abaturage bo mu karere ka Karongi mu murenge wa Rwankuba aho ni mu ntara y'Uburengerazuba bashinja Minisiteri y'Ubutabazi kubambura ubutaka bwubatsweho inkambi y'impunzi ya Kiziba. Baravuga ko bari basezeranijwe kuzahabwa ingurane, ariko imyaka ikabaye myinshi batarayibona. Gloria Tuyishime yavuganye nabo. Nk'uko bigaragazwa n'inyandiko abanyamategeko baburanira aba baturage bagiye bandikira inzego zitandukanye mu bihe bitandukanye, ijwi rya Amerika rifitiye kopi imiryango irenga 8 niyo bigaragara ko itarahabwa ingurane ku butaka burenga hegitari 16 yambuwe na leta hagati y'umwaka w'1996 n'1997 ubwo impunzi z'abakongomani zahungiraga mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba zihunze imirwano yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukagatare Maria w'imyaka 74 ni umwe muri aba baturage utuye mu kagari ka Nyarusanga mu mudugudu wa Kinyege aha mu murenge wa Rwankuba. Aratuganira uko byagenze kugira ngo ateshwe isambu ye. Baje bwa mbere bakigera aho ngaho bahita bafata barubaka, ariko je nta n'urumiya nigeze mbona rwo kugura n'umuntu. Ubwo rero harimo amazu ya burane, harimo amazu y'ibitabashwa n'abacuruzi n'imisarane ya kijyambere n'ingarane za kijyambere. Nuko barakubitira gitya, noneho ubwo nanjye ntabaye nk'impunzi, ntaho ndi ku manegeka, imvura iragwa nkajya kurebaho n'ikinga ku mabuye. Kimwe na Mukagatare Nsabimana François w'imyaka 45 nawe muri icyo gihe ntabwo yahabaga, ariko nyuma aza gusanga ubutaka bwari ubwa se umubyara atakibufiteho uburenganzira. Ikibazo cyane ukuntu giteye, abavandimwe bahunga arasanga ko njye ntabwo nabaga hanga, nabaga mu kigo cy'imfubyi, sanga isambu ya data bayituje mu mpunzi. Kugeza n'ubu ngubu na n'uyu munsi nta ngurane, kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta kintu bigeze bambarira. Impunzi ikigera ahangaha isambu y'iwacu yose bahejuje barayifata bayituzaho impunzi. Iyo sambu ingana nka gute? Nkurikije mu bipimo itajya munsi ya hegitari, ahantu hanini kabisa. Abaturage bemeza ko uko guteshwa ubutaka bwabo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye zo kutabona aho guhinga. Uyu ni Mukantabana Tereza uri mu kigero cy'imyaka 60 na Karangwa Casimir w'imyaka 56. Ufata amafaranga tukajya kwatisha mu mayaga nizamubuga na za Kibuye kugira ngo dukunde tubeho. Izo ni ingaruka. Izindi ngaruka, abana bacu ubu ngubu harimo abazaba bamayibobo bitewe n'uko badafite ahantu berekera, nta butaka bwa base bafite. Hahingaga amasaka, tukahinga ibishyimbo, ibintu byose. None ubu ngubu nasigara kugenda umuntu yatishije, kandi nabwo ni kugenda umuntu atira umuntu kavuga ati ntiza akantu kiramutugoze. Uretse kuba abaturage barahuye n'ingaruka zitandukanye, Nyakayiro Michel yemeza ko hari amadeni y'imisoro zimwe mu mpunzi zimutse mu nkambi ya Kiziba zasize aho yari yarubatse inzu z'ubucuruzi. Ubu yibaza uko azishyura ayo madeni. Ariko na mbere bahasanze inzu zanjye zirenga 2 zinakoze neza cyane, nisuganye bamudufaranga nshiraho bwa butike, noneho hose ni nka bwa butike burenga 16, kandi barabakingiye bakajya gushaka ahandi abansoreraga n'imisoro yabo sinzayivamo. Barababwiye ngo nibavaho, barabirukankana baragenda. N'inzu zirahari, keretse izo abaturage ne natuje bazisenyuye hagasigara ubutaka. Abaturage bose bahuriza ku kuba babona nta burenganzira bagifite ku mitungo yabo. Hari icyo basaba Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda. Ariko ejo bundi naje gutungurwa, camp manager avuze ati aha hose izi nzu zubatswe ntashise ko nta burenganzira bw'urumva kongera ku butaka bw'ababyeyi babo. Twasaba minema kuduha agaciro nk'abenegihugu, natwe bakaduha uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi babo, baduha ingurane zisaba.
umunyamategeko Nshimiyimana Menya Jean Paul niwe uburanira aba baturage bamaze imyaka irenga 25 batarahabwa ingurane cyangwa se ngo basubizwe ubutaka bwabo na leta. Avuga ko bidakwiye ko abaturage basiragizwa mu manza. Ku rwego rushinzwe y'ubutaka mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo ndavuga kwa konservateri, naho hari ibaruwa twabaye ku itariki 19/2023 izana n'ubu nabo ngo baracyasuzuma, ukabibutsa bakakubwira ngo baracyasuzuma. Ukibaza rero iryo suzuma rimara umwaka ugahita kandi ryarageze mu nzego zibifitiye ububasha, ugasanga ni hahandi ikibazo tugiye kukijyana mu nkiko nk'abanyamategeko, uko tuba tubona bwa bwumvikane hagati y'umuturage na leta bitari kubukemura. Icyakora agasaba ko iki kibazo cyakemurwa mu maguru mashya. Nakwifuza ubuhuza hagati y'umuturage na leta, ikibazo kigakemuka tutagana inkiko, kuko ni nabwo buryo bwiza. Ko kugeza ubu ngubu nk'umunyamategeko dosiye yamaze kugera kuri minisiteri, iyo dosiye iragaragaza neza inkomoko y'ubutaka ko ari ubw'umuturage. Ijwi rya Amerika yashakishije uruhande rwa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi kuri iki kibazo. Mu nyandiko umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Philippe Habinshuti yahaye Ijwi rya Amerika ahakana ibivugwa n'abo baturage, akavuga ko bidashoboka ko leta yiyandikaho ubutaka butari ubwayo, ahubwo yiyandikishijeho ubutaka yatangiye ingurane ku baturage bagera kuri 28. Ku kibazo cy'aba baturage bavuga ko batije impunzi ubutaka, uyu muyobozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagomba kunyuza inyandiko ku munyamategeko ubahagarariye zikubiyemo ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwabo cyangwa amasezerano bagiranye n'impunzi kugira ngo leta ibashe kubafasha. Uretse ubutaka bw'abo baturage bavuga ko bambuwe na leta, bivugwa ko nanone bwa Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyundo leta yibwambuye. Icyakora Minemi ikavuga ko hari abataranyuzwe n'ingurane bahawe. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Karongi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Ikibazo cy'ubuke bw'ibibuga n'ibihari bikaba bidatunganye ku rugero rwiza gikomeje kuba ingorabahizi ku makipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Jean Claude Munyandinda nibyo atubwira. Nubwo leta y'u Rwanda yagaragaje ubushake mu kubaka amasitade y'umupira w'amaguru no kuvugurura yari asanzwe hari, amakipe menshi y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere cyane cyane afite icyicaro mu mujyi wa Kigali yisanga arimo kubyiganira kuri stade yitiriwe Pere yahoze yitwa Stade Regional ya Kigali i Nyamirambo. Amakipe 8 kuri 16 agize icyiciro cya mbere yakirira kuri iyi stade, amwe muri yo agasabwa gutangira gukina saa 6 z'amanywa ku ruzuba rw'igikatu. Ayo makipe agomba gutira stade yitiriwe Pere ni APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport, AS Kigali, Police FC, Gorilla FC, Gasogi United na Vision FC. Andi mastade abiri yajyaga yifashishwa n'amakipe yo muri Kigali ariyo stade ya Kicukiro na stade Olamitiye ku Mumena i Nyamirambo, ubu ngubu yahindutse ibibuga by'imyitozo gusa kuko atujuje ibisabwa ngo abe yakinirwaho imikino y'amarushanwa. Stade Amahoro y'i Remera iherutse kuvugururwa igashyirwa ku rwego rwo hejuru, nayo ntabwo iraba igisubizo ku makipe yo mu Rwanda kuko kugira ngo ikipe yemererwe kuhakirira umukino wayo bisaba kuyikodesha akayabo kagera kuri miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyatangiye gutera impungenge kuri iyi stade Amahoro nuko ubwatsi bwo mu kibuga bwatangiye kononekara. Mu mikino ibiri iherutse kuhabera hagaragaye uduce tumwe na tumwe tw'iki kibuga twahindutse umuhondo, mu gihe byari byitezwe ko ubu bwatsi bw'imbera byombi bwakagombye guhora butoshye. Umwe mu basesenguzi ba siporo waganiriye n'Ijwi rya Amerika arasobanura igikwiye gukorwa kugira ngo ubu bwatsi bwo kuri iyi stade y'agatangaza busubirane ubuzima. Navuga yuko ari ikibazo cya Minisiteri ya Siporo, niyo igomba kujera iki kibuga ikamenya uburyo iki kibuga kigomba gukorerwa, kuko ubundi ndabyibuka mbere muri stade Amahoro itaravugururwa hariho kampani yari ishinzwe ikibuga igakurikirana icyo kibuga. No kuvuga ngo rero niba ikibuga cyitwa yuko cyamaze kuzura bakakimurikira Minisiteri ya Siporo, ntiyagakombye gushyiraho uburyo bwo kukijira. Mu gukomeza kurebera hamwe ingorane ziri mu bikorwa remezo by'umupira w'amaguru mu Rwanda, reka dusohoke mu mujyi wa Kigali twerekeze mu ntara. Mu majyepfo hari stade y'Muhanga yifashishwa n'ikipe ya AS Muhanga yahoze yitwa Flash FC, stade y'Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe itarimo gukoreshwa muri iki gihe kubera ko ikibuga cyayo cyahindutse nk'ubutayu, ari nayo mpamvu ikipe Amagaju FC isigaye yifashisha stade Huye mu mujyi wa Butare, ikaba yihuriyeho na Mukura Victory Sport. Nubwo stade Huye yakira imwe mu mikino yo ku rwego mpuzamahanga, iracyafite inenge yuko abafana bicara ku gice kimwe, naho ku gice cyegereye umuhanda munini kikaba nta byicaro bihari. Mu ntara y'Uburengerazuba stade imwe rukumbi yemerewe kwakira imikino y'amakipe yo mu cyiciro cya mbere ni stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Yahoze yitwa stade Gatwaro ku Kibuye yahindutse amateka, naho stade Kamarampaka y'u
Rusizi ikikijwe n'imirima y'urutoki ntabwo ikifashishwa nyuma y'uko ikipe yaho Espoir FC imanutse isubira mu cyiciro cya kabiri. Tugeze mu majyaruguru aho dusanga stade ya Ruhengeri isigaye yitwa Ubworoherane. Iyi stade ikinirwaho na Musanze FC ifite ikibuga cy'ubwatsi bw'umwimerere ariko iyo imvura iguye gihinduka nk'isayo. Muri iyi ntara kandi niho hari stade ya Byumba mu karere ka Gicumbi. Iyi stade yakomeje kugenda isenyuka ndetse n'ubwatsi bw'ikibuga cyayo burushaho kuba igisambu. Intara y'Uburasirazuba niyo isa nihagaze neza ku birebana n'ibibuga by'umupira w'amaguru kuko kugeza ubu ifite ibibuga bitatu bifite ubwatsi bw'ubukorano biberaho imikino y'amarushanwa ku rwego rw'icyiciro cya mbere. Izo stade zo mu ntara y'Uburasirazuba ni stade ya Bugesera iri i Nyamata, stade y'Ingoma iherereye ku Cyase Makamba na stade Golgota iri mu karere ka Nyagatare. Muri gahunda zacu zo mu minsi iri imbere tuzakomeza gutunga itoroshi yacu mu bikorwa remezo byo mu yindi mikino irimo volleyball na basketball. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Burundi aho imyiteguro yo gushakisha itike yo kwitabira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika mu mupira w'amaguru irimbanyije. Mu mikino ibiri bumaze gukina bufite amanota 3-6. Ikipe y'Intamba mu rugamba y'u Burundi iravuga ko ifite icyizere. Desire Hatungimana. Kuva mu kwezi kwa 10 uno mwaka niho izo nkino zo kurondera ibihugu bizitabira inkino za nyuma za Afurika mu mupira w'amaguru zatangura. Buri kwezi hakina inkino zibiri, bikaba biteganijwe ko mu kwezi kwa 11 uno mwaka ibihugu 24 bizokwitabira iryo higanwa bizoba byamenyekanye. Igihugu cy'u Burundi kimaze gukina inkino zibiri. Muri izo nkino Intamba mu rugamba zifise amanota 3-6 yabonetse batsinze Malawi ibitsindo 3-2. Uburundi butsindwa na Senegal igitsindo 1-0. Mu kwezi kwa 10 twimirije abakinyi bamenyerezwa na Etienne Ndayiragije bazotana mu mitwe na Burkina Faso mu nkino zibiri hagati y'itariki 9 na 15. Nayo mu kwezi kwa 11 Uburundi bwakire Malawi bunagendere Senegal. Etienne Ndayiragije mu kiganiro haye Ijwi ry'Amerika amenyesha ko inkino zibiri mu kwezi kumwe zivuna ariko ngo zifise nico zifasha ku mugwi nk'u Burundi ukinisha abakinyi bava mu mahiganwa atandukanye. Byoroshe kubera ko bari muri club ko mu match ya national asaba inguvu nyinshi haba harimo n'ivy'urugendo n'ibiki. Icyambere cyo kinanije nuko habamo kujera iyo fatigue bitoroshe ku bakinyi ariko nakandi karusho keza nabifite icyo bifasha kwa kumenyerana bituma ikipe yiyubaka cyane. Nkatwe dufite ikipe isa nk'ari nshashimwe abajeune bituma baca bamenyera ko baca bakina match nyinshi kandi birafasha no muri concentration. Mu nkino zibiri Burundi bwakinye mu kwezi kwa 10 bwinjijwe ibitsindo 3 butsinda nabwo 3. Ndayiragije aremera ko hakiri ikibazo gikomeye mu bakinyi b'inyuma cyane cyane abakina ku mpande. Kimwe mu bishobora gukemura ico kibazo ngo ni nkino nyinshi zituma abakiri bato bamenyera amahiganwa. Ikindi kizofasha no kurondera hirya no hino ku isi abana bafise amamuko mu Burundi bashobora kugira icyo bafashije igihugu cyabo. Ikipe nationale yo kwikora ahantu hose izi ko yoronka umukinyi yofasha igihugu nico twananye dukora tuguma turondera no gutuma tubaza n'abandi bari hanze kurondera hose kugira ngo duhe chance umuntu wari wese kugira ngo ukwitanga kwiwe habe turonka ababishoboye abameze neza kuko birasaba umukinyi ari en forme kuri uwo mwanya. Iyo ufise benshi barondera ahantu henshi birafasha agaca haba competition muri group plus haba competition niko haba na performance ico tubandanye dukorera ko tukarondera n'ahandi hose ibishoboka. Mu mwaka wa 2019 niho Burundi bwaja ubwa mbere mu nkino za nyuma za Afurika. Umumenyereza w'ico gihe Alain Olivier Niyungeko amenyesha ko uruhara rw'umumenyereza ari ntangere kugira ibihugu bito bito nk'u Burundi bishikiye muri ayo mahiganwa. Bisaba kwitanga ko umumenyereza murazi ko n'amastaff yacu atari manini cyane ku buryo ufite abantu baza bararaba abakinyi ngene bameze kubashira hamwe kubumvisha ahari no kuganira cyane ushinzwe ibintu bitoroshe no kuri kose bwa bwitonzi nyene umumenyereza akaraba abakinyi afise ingene bategura cyane cyane mu mutwe akabaremesha bakama bayaga naho mutamuri kumwe murashobora kuyaga aho bakina hose kugira ugume wumva tado santé y'ingene imeze. Bisaba bwa bwitonzi navuga bwo kuyaga n'abakinyi cyane kubagira ikintu kimwe bakumvikana bakumva ko bari kwagwanira Burundi igihugu cabibarutse. Izo nkino za Afrika zizobera mu gihugu ca Maroc mu bisagara bitandukanye arivyo Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Fes na Tanger. Zizotangura igenekezo rya 21 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 zisozerwe itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.